Salwana ke lapha elalele emhlabeni wonke jikelele linjani nantu uhlelo ngisakhumbula kwezindana zonke zomhlabelo kuzo ngalesi sikhathi. As you know, this show also is here to help our communities. Kunje namhlanje ngithe siqale ngendaba ebuhlungu lapha ke kulo sisinyana kusisi lo sisi ke unyamalale eHarare. This lady disappeared in Harare. And her name is Samantha Timukuze. As you can see, watch carefully the picture there. There are also numbers. She's a young lady, disappeared on the 6th of May 2023. If anyone sees or has got the knowledge or information, the family is concerned. The family is deeply concerned. They are worried. They want to know where Samantha Timukuze is. Please call these numbers 0777 540 750. Or 777 540 750 or 0772 806 763 or the nearest police station. Siyacela trukumira wakaona msikana anozi Samantha Timukuze. Samantha, if you are listening, the family is concerned. Please get in touch with the family and let them know where you are. Or if anyone knows or has seen this face, look at her carefully and please assist us. If you have forgotten the numbers, we'll remind you later, or contact this page. We'll be able to assist the family. They are deeply concerned, wherever you are. Please, Samantha, whether South Africa, Harare, Bulawayo, Gweru, Mazowe, wherever you are, or anyone who has seen her, please get in touch. She disappeared in Harare on the 6th of May last month. On the 6th of May. Meaning the 6th of June, it will be 1 month. The family don't know where Samantha is. Samantha, please, get in touch. Yes, Zaria Silkumbuze, ngokuya kwesikhathi. Yekela singene kuhlelo ungisakhumbula namhlanje. Kunjana nje semphethe evela ke kudumile moyo. Dumile moyo uthi ke umsakazi kunjani? Bese 12 April ngomnyaka ka 2016. Nisebenzela kamnandi ke lapha eSouth Africa. Satshisa ke inyama khonapana eUvel. Sithe qeda ke ukuchisa inyama ngase ngiphiwa ilift ngabangani ngoba lo mfana ngaye ngafunda laye kudala esobukazi. Ngangena emotweni ehamba ngaye bathi badlila bengichiya ke lapha engangihlala khona. Umsakazi hamba singamajida hayi kumnandi kulontombazana oyedwa labo bhuti ke ababili mina ngingesithathu. Sitheke masi khona ngoBri laphana ke ayesamiswa amapholisa. Wehla komchayeli wabaleka le passenger baleka ngasala ngile ntombi yabo le phakathi. Amapholisa athi phuma emotweni phambi izandla ngaphuma emotweni babe sithi ke bengifaka insimbi bebopha unkazana lwana ke enyathela intamo ke umpholisa lwana. Msazi ngaphelela ukuthi ke ukuhamba kanjani. Ngathathwa ngasiwe Hillbrow police station. Kwabe kuthiwa konkona sijontshile imota. Babuya babuza ukuthi ke nxa usala ndoda umtshayeli wale imota ngubani? Ngubani umnikazi wemoto? Ibizwa ngilazi mina ekhaya kandoda lwana wayeyipassenger ngangimazi ukuthi ke ngumafiosi. Theze bengidindile laphana basivalela intombazana ngazi bayivalela ngaphi. Ngahlala kwathiwa ngekhoti ke ngolesibili ngoba kwakuyisonto. Bathi bafuna ukwazi ukuthi mbatsheli laba abanye bamuthi bahlala ngaphi. Angingazi ngitsho lo muntu umsakazi. Umsakazi yahlupha le ndaba kwathiwa imoto le yatshontshwa njalo yenza ama-armed robberies. Ngavalelwa kanjalo ngangise court ngahlala 6 months. Ngithe sengikona ke ngabuya ngagwetshwa kwathiwa abanye ba on the run babe ngitshaya ke i5 years ngiphakathi umsakazi wami othandekayo ngapikela mahala. Ngithe ngiphuma lapho ngakhafulela phansi ngathi egwela uqunywa. Imidumile moyo sengilapha ke goBulawayo ngiyazamela ke Tshisa ke lohlelo luthandayo kodwa hayi ngile peace of mind ngithi abantu laba nazidota angiqumi emzase. Ngicela ke unjale izingoma ngangijabulisa kakhulu ke lapha namhlanje yeah uthi lesibona uthini bana ngutshela ingoma lana uthi uyayithanda kakhulu uthi labo maskandi phakathi ngiyithola yini umaqondana wena ke ungudumile moyo. Dumile moyo imota ayitshontshiwe wagwetshwa. Namna ngihamba ke lo dodo nguye namhlo manjinela wami nguye ke uproject lohlelo ke teacher omkhulu koBulawayo ungabe stop over koBulawayo lapha udinga uteacher dodo bakunikeza yena sanda
ngiyomthola nini umaqondana mina sebemthathile nalo bese ngithembele kuye kanti ngiyomthola nini umaqonda uphinde wangishiya nalo bese ngithembele kuye kanti ngiyomthola nini umaqonda ngiyomthola nini owami mina umaqonda ngiyomthola nini ngiyomthola nini owami mina umaqonda ngiyomthola nini ngabe batholakalaphi abakwazi ubekezela ngabe batholakalaphi abanothando lweqiniso ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ngoba bangakithi sebethathwe wonke ongisizeni ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze ongisizeni ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqiniso ongisizeni ningifunise umuntu omuhle okwazi ukubekeze ongisizeni ningibhekise umuntu omuhle unothando lweqiniso basathe shona lena basathe uyajula lo ushadile lo basathe shona lena basathe uyajula lona ushadile lona umhlambo wamabekho lapha mhlambo segoli mhlambo seswazini umhlambo wamabekho lapha mhlambo sekapa mhlambo phesheya kwezilwandle umhlambo wamabekho lapha mhlambo segoli mhlambo seswazini umhlambo wamabekho lapha mhlambo sekapa mhlambo phesheya kwezilwandle ongisizeni ningifunise intombi enhle ekwazi ukubekeze ongisizeni ningibhekise intombi enhle ingoma ke Maqondana ingoma sichaleke udumile moyo wangena ke ejele ngento angayenzanga ekade imota abangani abacela kudala ngopha umuntu uhlale lapho ufuna ukweqele ke imota laphana uthi sokunjalo yeke la sephambili nange usikhancube uthi ke ngezi 21 July ngomnyaka ka 2009 nsakazi bengisebenza ke kubula ngisebenzela kahle umsebenzi wami uhamba kahle umama wasukagula ngamthatha ke ekhaya ngabuya ngamfaka eUnited Blood Hospital laphana umama sizibuhlungu wamagama mama hlala inyanga zabantathu waqasa ukuzihambela sekhuluma lathi sexoxa ngangumthe esibhedlela ngimphathela ukudla ke ekuseni wathi ke ngo 5:30 ekuseni ngezifoni yaringa nganoke ngiignore ukuthi ke ifoni le ringa kangaka ekuseni kuyini ayamukela ke ifoni ke ngatshelwa ke unesi wathi ngicela ke ubuye esibhedlela ngokuphangisa umsakazi ngehlwa lokugeza ngehlwa ezana ngapho ngudobha itaxi uthi ngaqhiya ngaphuma ngalubhekisa khona ngagada imchova ngafika eUPH ngithe ngena lapha ke umsakazi ngathi ke umama unjani bengikhuluma la izolo ungaphi umama
ngibona ke banithatha bangisa ke endlini enye office encane kodwa nana khona apho kulomuntu obuyayo kwabuya ke ubaba lo ehlule ukukhuluma isindebele wantshela ukuthi ke umama uMandlovu unakhaya kasekho Tshisa umhlaba wahle wafadala ngalelo langa ngawela phansi ngasoloti ngenzeni ngaphelwa umoya ngeze kuthiwa ngaqaleka ngafeinta umama umuntu waseziphilele kodwa into ehlupha ukuthi ke umzawa wakhe nalo esasicana ngiyomloya wayevakatshile emini yangikhona mhla umama uyavuka esifa msazi umama ke esengumuntu ozihambelayo sebesilile uthi kwaswa kwathini Ndlovini wahamba wangitshela udubo kathesi mina ngigcina abana bami ngangimdala ngaleso sikhathi sengisengakhula Tshisa inhliziyo yami buhlungu kakhulu ngumama le 41 kodwa into ezala ngo2009 mhla ka21 July ingephula inhliziyo rest in peace nakhaya Mandlo omuhle siyakukhumbula nabazukulu sekulabantwana mama babili labo bakukhumbula ugogo babona wepikitsha kuphela kwenzala ke mhla ka21 July 2009 yikho mama lapho ke akhotha amakhono wena ke wecela ke ingoma zabaningana kodwa wathi nxa ungangitshela ke ingoma ekavuyo nxa ungayithola Tshisa uvuyo mukene ngithandayo ethi khona imfuyo ngitholile I think ingoma ke mnandi ethi khona imfuyo ingoma evela ke ku Pure Magic lapha hamba lo vuyo mokhwele ingoma esithi ikhona imfuyo sijale ke uSikhancube lawe bhala ke yakho ibuye lapha
sesibuza ukuthi bododo kuhamba kulanto enzakalayo wo stop over la ungaze kubhale yakho indaba abantwana njengo DJ abazilahle kuwe yini ucine sithi sengilethe usako dodo DJ dodo uthi hayi kimi hayi abasondeli bethi siyabale yakhe la namhla kodwa kukhanya kakula engabuye mphethe vela ke smart Jamela kunjani Dawtuna Jamela ngo Dawtuna hlangana kuhlelo Ngisakhumbula uSmart uthi ke bekumnyaka ka 2007 ngisekhaya goBulawayo lapha sa decide khona lo umvangeli libizwa sithi umuntu ochumayelayo sa decide ubona ke silubhekise khona le kwele South Africa uhamba unzima ngokufuneka izimali ezinzima ngakho senza ke amaqhinga okubana ke sigade sihlele kwezindawo sisuke futhi sigade sagada ke sayihlela ke eBite Bridge safika khona ngale ke hayi sadinga information ukubana nxa ufuna ukucrossa idouble up ucrossa njani usakole South Africa hayi salayelwa ke Tshisa kabuhlungu ukuthi uhamba njani sathola ukuthi kulezi ingwenya ungadliwa ungadutshulwa ungadliwa la izilwane kodwa nje abantu ke ababezimisele sabona ukuthi hayi kungcono ke lathi sizame njengabanengi ngoba le siqumbisa abantu igroup enkulu yayicrossa ngalobo busuku ba October 16 lo suke ngeke ngafa ngalukhohlo sasuka ke laphana ke silubhekisa ke eMzansi hayi sakhuphuka Limpopo sangena sesingabe sesiphakathi ke hayi baba abe sethuthile kamasotshe eSouth Africa ukuchaya esakuchaywa eTshisa ngifuna ukutshela amanga kunje lokho ngilezinyalo satunywa salinyazwa osisa babekhona babhinywa ngalawa masotsha banchaya bisela ngenkani safika eZimbabwe laphana sabuyela ekhaya kodwa sithi labana ngizwa umunye umuntu esithi bayekelwa bagcina bengenile babe phambi kwethu kodwa basale bagcinile kuthi uthe kucine bacebe bekele ukuthi bangene saphendukisa sithe suya ngapha ke eZimbabwe kwabe kuthiwa kufuneka imali yefine ngoba sibuye eSouth Africa nesitsotsi kanti ke thina sasingavelanga singesiye ndawo ayaqala inkathazo ke yahlupha lapha eBite Bridge singela mali zamafine sihambe estocksini ngapha ngivuvukile ngibethiwe amaphosana agcina ngemva kwensukwana esizwela esibisele emuva sekunjalo ukuthi sibuyele koBulawayo lendlala esibulala sathi uhlala eBite Bridge zama udinga umsebenzi ungatholakali ngakho sasesiqe ebhoda laphana ukuthi sizama ukuthi sitshontshele abantu hayi satshontsha ngelanga la kuqala satshontsha sangani siyaphila lo mngane wami singamasela abantu nxa bemile ebhoda abana befuna ukudindisa sitshontshe lemabhasini labanye abangabambanga ukuthi impahla zabo sitshontsha sayenza imali sazabona ukusebenza eBite Bridge ungaba ngcono ngokuya kwesikhathi ke sacabanga ukuthi kade siqalise lokuzama ubamba inkunzi ezwayo kanti sizithelile msakazi ngazi ukuthi umuntu esambambayo lwana wasenzani ngikhuluma nje mina ngaphuma enye into lapha ke embaleni wami unyawo solaqonywa Tshisa kwangani imvukuzane ngase ebantwini bathi umuntu engamtshontshelelayo ufuna into zakhe sengimemeze ngamemeza ukuthi ngicele ukuthi ngamthola nga umngane wami yena ke watshaya imoto kuphana ephuma eBite Bridge wafa so mina ngazi abakithi loNkulunkulu wamamvikela manje problem olunyawo soluqalisile ngiyadinga Tshisa ukuthi umuntu lo ngambona ngapi ngimbhadale nxa kusenza sengisilima ngilapha eBite Bridge angilabani ngiyahlupheka yimi ke uSmart Jamela Smart Jamela hayi ukuthi lezo zinzima ukuthi abantu bakusize ngazo kakhulu angazi ngaphandle abantu bakhona engavumi lokho umuntu wakho lo elamthayayo lamtshontshela abuye maybe ungakusiza okwamanje angazi ngakunceda ngani kodwa into ekhona ucele ingoma zabanyengana kodwa nguchayeleke ngitholeni ukhonde isiqubu ngiyamthola khonde isiqubu ekati ledla inyama yami nansi
uzawufaka isagila ngokhonda izigqoko ke siyitshale ke Smart Jamela. Smart Jamela ke ingoma ethi kati lidla inyama yami. La ubhalile Smart Jamela kuhlelo ke uhlelo ke Ngisakhumbula. Babhala abanye babhala kuma inbox, abanye babhala WhatsApp, abanye bathumela email ezratshisa@hotmail.com. Siyabonga kakhulu athumelayo ke. Manengi kodwa ngizacina sengilahla lana ka 2020 vele emva kwadelete wonke. Kaza la semaningi kakhulu. Uyathi 13,390 ama emails in icon man. Lo vele ngaze ngibale everyday ngeke ngaqede. So lizaxola abaningi lokho bekhala ukuthi hayi etayibala kunzima. Ngiyazama ukuthi ngikhangele ngazikhetha kuba nzinyana. Hancho. Sarudzai. Wokoyo. Kunjani Saru? Usaruthi ke mina ngikhulele ekhwekhwe ngabuya ngazohlala koBulawayo. Kobulawayo lapha ngifike ngakhula bese ngiyintombazana ngafunda Evelyn Girls High ngaze ngaqeda ke iform 4 yami. Ngaqeda ke isikolo. Kodwa ke ngithe ngikona abantu la ngisuka esikolo ngahlangana baba kuthiwa nguNdimande. Wayesebenza ke kwenye ki property firm khona phana kuRobert Mgabe. So baba lo wajala ukuthi andithengele lunch landlani. Hawu uthando lwethu lakhula wangekela ngaqeda isikolo kuhle kuhle. So umuntu lo wasecina ke engibhadalela ukuthi ngenze i-course Spaces College after my form 4 ngenza i-course hayi ngapasa ngacina ngidevelopa lami engincedisa but eventually I was paying for everything. But the problem umuntu njengomuntu ke wayeke khulile mbijana kolami njalo ke elomfazi wakhe besenza yonke into lesitshontshela. Ngithe sembona mina lami sengikhulile sengijayele 3 years lokho engilaye ngabona isikhathi sami siyadlaliswa ngase ngicela siyakhomba ke uGilbert. uGilbert wasithi ufuna ukuzovela. Manje ke ubaba lo ke Tshisa wabuya uvusa umsindo ulwa lemuli yami uthi ke ufuna imali yakhe yonke amfundisa ngayo. Umalume wamtshela ukuthi kayifela khatshana ngoba mina nomfazi. Basithi ngcono uyebele umfazi wakho phela umtshele ukuthi wena wawufundisa lo nkazana. Akafuni. Maye kathesi ke uthi over my dead body. So wacina uGilbert engala because of ubaba lo wacina ngangenzelanga lutho. Ngako omunye ubaba lo kafuni ngende Tshisa. So kuleminyaka eminingi sehlukene kodwa ke ubhizi uyangidisturb. So kuthe ngoDecember ka 2020 nesikhathi sonisana sokuzaba le COVID ngacina ke ngihamba lo auntie wathi semphelekezela ngibo. Ngafika emzini wakhe sathola umfazi wakhe yedwa samtshela sonke story. Umsindo wabalapha amfuna ukutshela Tshisa wambizela amapolisa wanshawuda embizi ukuthi ngilihole and all that. Wafona indoda yakhe yafika yamphika. Ngabe ngikhipha ama message wonke. Lento zonke simbonisa ukuthi ebevele senzani kithi. So baba lo wacina sengichaya phambi wa auntie laphana kwa involve namapolisa. Ngamtshela ngokuthi mina sengehlukana namadoda ewalisa ukuthi kangithathe. So kunjena nje siwehlwana nomfazi uyangincenga kathesi ngithi lami angisafuni. Yebo angiqeda untwana bami inhlanhla kangimithanga iqiniso lihle ngakhipha iziso ezimbili ezakhe kungiyongikhiphisayo. Ngicela izingoma ezilandela nasi splash ubunandi siyazenzela. Uyazenzela ubunandi. Wena ke ngisarudzai wokoyo. Nice to be with thee, oh
Boni baya jaifa. Woza teti. Woza mame. Woza ausi. Woza ile. Aibo. Woza. Woza. Woza Botswana. Woza. It's nice to be with people. Oh, it's nice to be with people. Hi. It's nice to be with people. It's nice to be with people. Hi. Oh, Edumnande, ayo. Oh, Edumnande, ayo. Edumnande, ayo. Naso ke ingoma ke mnandi ingoma evela ke goSplash uTenchanda, one of the greatest songs zakhe. Ingoma ethi mnandi siyazenzela sarudzai wokoyo besitshele wena ke lingoma. Yebo kambe eqaseni kwalolu hlelo silitshengisele ngontombazana ke odingwayo. Bakwethu, this girl has been missing eHarare, uSamantha Timkuze. So lo mntwana wacatsha mhla ka 6 May awonembele yambona kona phana ke picture no manje. Anyone who has seen this girl went missing on the 6th of May in Harare. She might not be in Harare, she might be somewhere else, but the family is appealing for help, for information, who might know the whereabouts of Samantha Timkuze, last seen 6 May 2023. If you contact them, contact the family on 0777 540 750. 0777 540 750. It's a beautiful young girl, has been missing for a while now. Last seen 6 May 2023. Her name is Samantha. You might have seen her. Somebody, maybe you know, or she's somewhere. If Samantha hear this news, please contact your family. They are really concerned. Or tell nearest police station, or contact this page. Say, please assist. This girl has been missing for a while. Yeah, Samantha Timkuze. Siyabonga. Ikela siyaphambili ngohlelo lethu ke Ngisakhumbula ke namhlanje. Marvin Gandari, greetings. Unjani Marvin Gandari? Marvin Gandari uthi ke beka umnyaka ka 2017 koBulawayo umnyaka lwana kwacha khona ikhu. Ngabe ekhala ami ngijabule kakhulu. Ngisokhona le Australia. Ngafika koBulawayo. Hayi ngabhoda amabhawa koBulawayo endaweni zokunathelwa. Ngangena lapha endaweni ole music yonke indawo. Ngadakwa hayi ngahawukela omnye umntwana oyemuhle omagama behamba bengo 3. Hayi ngakhetha ke nalo engamkhethile. Ibiza nje lona wayethe ungishila. Wangihlanyisa ushila nganatha la kwazi kwachama 2. Lona ngandriver ke emsakazo ngase decide ukuthi njani ngithathe ngihle ngihambe ngehle ngiyelala laye ngoba ngikhaya ngamfikele ngikhaya usisibambe bekhona kwangela ndawo. Ngacabanga futhi ukuthi le hotel enguyo ngihamba lo malume kwenye room. Ngase ngicala ingcono nginjani ngiyechayela emoteni ke Tshisa ungixolele kulokho. Hayi ngabhoda lapha ngathenga ke lama plastic okuvikela ekhoneni lapha kwakuyikami khona. Ngathatha lapha ke saqonda ke sesiyale ke industry ngoba ngangazi indawo koBulawayo unkazana wathi kule ndawo lapha singaphaka khona okusafe. Lo nkazana ngihamba layo lokho engani uyafijita Tshisa engaqondakali engani sefoni nathi no I'm checking on my friends ukuthi bangaphi ukuthi bangangichi. Hayi hambe baba ngadlula indawo notwa 15 sangena ngase singena eMandasti lapha ke safika sathi parkiyani khona kwaphana. Ngalalisa amasidi hayi sakhisana kwaba lethuli. Wathi ke why am I not taking off my clothes? Ngakhulula ngasala njengomuntu ozelweyo. La yokhulula agqoka nje laphana vele lamuthi namhlanje sengilesikhathi ngayitholanga. Ngabe ngiseqeke ngapha ku driver side ngiqela kuphazi njalo ngithi ngiyathi ngisakaze ngisithi ngithi ngeni yani wathi khwa iwindi
oh hayi ppm yalala ngethuka kwamagama utheze njalo ke laphana kwathi wavula wena banitshela abantu baninganyoko babamba isivalo lapana bavula isivalo bangikhipha enqunu bangwaqala ngompa bangichaya bathatha unkazana lwana ngathi madoda please don't do anything to the girl, don't hate the girl. Bamphushela unkazana ngani bamrengula bamjikela bathi you are lucky la mabhodle sisa gqoke izigqoko zakho wena kodwa lo namuntu asifuna umquma ingaphambili yakhe babamba ke lapha rasize engqamba bathi khipha yonke imali olayo bathi vula ibhodi bavula ibhodi bathatha ilaptop yami bangisetha bathatha iwallet lamakhadi le passport konke bathatha ikheze emota bazijela khatshana unkazana bathi baleka Tshisa ngisuke lapha ngihamba ngenyawo bhatabhata ngangena emoteni ukuthi ngenzeni ngathalaza ngaze ngamela umunye ubaba wetaxi wabuya lami wazolayitha kwapasa wadobha amakhiyi ngadriver nginjalo ngaqonga lutho nihlezi nginqunu ngisiya lapha ukuthi ngiye ngikhaya ukucina ngisiya next door lapho lo mfana uthiwa ngufarayi onguyiwanika ingubo ngangena ukuthi ngiqhaze njani ebadaleni ngacina ngisithi ngivinjelwe ngotsotsi emoteni ngifika khona banthathela izinto msazi ngibhlungu I realized that girl wayengutsotsi wayevele ehamba labo tsotsi labana nguye ebafonela luckily I finally got my passport at Central Police amakhadi aloba lakho konke angisoze ngafa ngakhohlwa lomnyaka ka 2017 ngoDecember madoda singaqala ezimoteni kobula babulala asambeni emaloji angibone angazi umfazi wakho wathi hayi uthena watshela bonke abantu ukuthi ubanjiwe ngicela ke ingoma ekhaya ngaleyo busuku eka DJ S4 ethi le ngoma xa ungayithola nansi
Yes, sitshele umfowethu lapha ke Marvin Gandari uthi hayi walahle izinto hey 2000 manje bamthathela yona so wazi wathi waphela kanjalo ye kodwa into ekhona ukuthi banhlanda wakulimazanga lo mama lo bamrepanga la wakuthatha imoto ye konzima uthi umapuna puna njengozala kwakho ndoda kathi uvele hayi emoteni usendazi ke ufuna ukufa Chelsea Moyo sibone yakho. I'm 26 years old. Tshisa ke bengihambe bengisada kwenye university koBulawayo. Then I went for an attachment in one of the companies in marketing koBulawayo. Uboss lo wayengoHarare and this guy was so rude to me at times ngazaqala ngcono ngichiye. But I realized ukuthi nguchomo wete crush on me because when ngasasala ese-office sembilo wabentshela ukuthi I wanted to see how you behave. When you want to pass these things, you have to be tested how you answer to clients. So it's not meaning I was bullying you, but I admire you. You are so beautiful. Ngamangala ukuthi hayi wayethe mina ngingahambi endlini ngasisikhathi ngiqale ngidelay uhamba. But then into yakhona ngacanga maybe is helping me. Kwahlala kunjalo. So on another day sahamba ku presentation esenze Rainbow. There was a company esenze marketing. So we went together. And then this guy pushed me to drink some wine. What I must look elegant and presentable. Because if I want to be a marketing executive, I must show what I've got it. So I said a bit tipsy so that you talk to clients and see how they accept you. Uchomloge wayekwazi lo umfazi wakhe nyamazi njalo la bangikhaya babemazi plus is somebody who is well respected at church. But ngalelo langa wathi if we drink it is between the two of us. So when we left around 11 p.m. that guy started driving the wrong direction. Wantshela wathi ngona siyadlula komngane wakhe. Went as far as Hillside. Safika sakhona Leon Daron. Sangena kwenye indlu blah blah number so and so wangena. I discovered that the house belongs to someone. I think we are Pogisa. Then you take figure up was it kongna is feeling ama pain. Kuma shoulders. Massage. Why was I doing that? But can not tell her the wine I said what I must drink it. What if I'm not doing these things? It shows what even marketing is not my place. I'll fail. Yes, I became a bit tipsy. Next thing, say umasajile what is shirt yake ngiyikhiphe. Waqina blame wathi ngimfake lipstick. Wasithi let me lick those lips of yours. Wasuka umuntu omntwana wansondelela ngayala ngiqala wathi uyangishiya khonapha endlini yakhona. The next thing wangikhisa and that guy forced himself on me without protection. Saqeda lapho wathi I'm sorry waseniki $500. Wathi wena if you go tell anybody and ngibile lapha I've got the video evidence sinatha sonke lawe echurch zophamaseka even your parents ngizabatshela ukuthi wangikhomba mina lo mfazi. So I kept quiet. I went home. I left my studies and ran away. I'm in South Africa. This is my story. I'm telling you. I'm currently here. My name is Chelsea Moyo. Sengihlala ke ePretoria lo auntie wami. Auntie wathi ngcono nhle ngizithulele and focus on my future. Ngiyabonga. Auntie alithanda uhlelo. Tshela ingoma. Yeah, kunzima lengane. Kunzima. Mina yabe ngutshela ukuthi ubonike into ezinje so. Akula ukuthi wethuselwa ngechechi wona mntwana. Uthutha ngakufundile wonse university. Khetho umuntu onoswethuselwa ukuthi umuntu echechi lo mama wakhe ama parents. If they don't believe it, umatshele man. Abantu akungaba utshela ukuthi ungabatsheli. It's bad. Maybe it's doing to all the girls eziyakhona ngale. Ezenza marketing siya attachment ngicela ukungibhalela unginike mina ama details ondoda lo nyawazi ukuthi obviously you refuse to come home so uthi nosuhlale ePretoria akuyaganga phandle lapha uJoe okhuluma ilanga lapha ethi phandle kuonakele la uhlelo ngisakhumbula kunapha ke kuleli page please share our page
khonapho ke please ku YouTube lapha likhona kuzindana zonke lokuzo share our page. Asithake ingoma ethi It's My Life nje ukucela kwakho. Stop telling people how to run their business. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap? Papa know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own life and set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. Do you understand? I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people how to run your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Everybody's getting tired of you. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things out. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. It's my life, my world. 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 It's my life. 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 It's my life, Dr. Albansi Chalake Chelsea Moyo. Yeah, umnandi uba ngwe Chelsea. Kodwa ufuna ungakhuluma into eqhathe kangaka empilweni yakho. You must come out man ukhulume into ezinjalo aziyekelwa zinjalo ke mna wami. Yeah, uhlelo la selwa ngimaphethelweni. Ikela ke ngidinge incwadi yokucina bhala yakho ke incwadi ize lapha. Nange uDumisani. Uthi ngibiza Dumisani Mpisi. Mina ngikhuleke koBulawayo lapha hayi ngasebenza eManda ngaba indoda. Ngifuna ukutshela ngeminyaka yami emibi kakhulu iminyaka ngo 2000 kusiya 2006. Ekusenzeni kwami lapha ke Tshisa eqiniso lihle benginkonjwa enkulu kwamagama. Ngithatha abafazi babantu ntshontshela wonke umuntu ngoba ke vele mina umntwana umuntu omkhulu kakhulu ngangilungisiwe. Angalwa ngumfazi loba uthiwa ngokabani. Including nalona ngaba mgabe wayengangikhomba hawumpisi yiko ngumpisi ngokwakhe. So kuthe ngelinye ilanga umsakazi kwenzeka lento ongaza kuyibone ke luveve koBulawayo laphana indoda eyihambile yathi ke ekhaya ngazi kwasuka kwathini yaphenduka indluleke kule one door yokuphuma ngayo. So umfazi wathi nangu sebuyile usekanjabulo ngeqile msakazi embedeni
ngathi akhangeleka ungeneke empedeni ngaphansi ungeneke udrobhini ubaba lo sevule seungenile umnyango we-sitting room sesiza ukuthi ngakhwela isikhathi bani ngisiya phezulu ngafika phezulu ke le ku roof ngabamba ke i-asbestos nganamathela khona lenkangele phansi mzazi ke ubaba lo wakhuluma lo mfazi wakhe walight nje hayi waphuma ezigqoza sezivele phezulu kwe-wardrobe manje iphawa khona apho kwabanzimanya sengibambile ngiphezulu khona le nginamathele ngacina ubona sokunzima lapha ngacina ngiphunyuka ngawe la phansi lempedweni umpedwa wathi kha wahle waqhamuka weqabe baleke sithi ngungana lapha isesidla khona ngoba ngangagqokanga atshaya izivalo umama wathi nangumthakathi ngikuphuma kwami ngigijima laphana hawu labo babelandela ngenduku hayi khathi ababuzanga elanga nejuwane ngilalo yikubaleka kwami into yahluphayo ukuthi kukhona umuntu waqamba amanga omakhelwane wakhuluma ukuthi ke umbonile umfo kamoyo yimi mina umpisi ngokwakhe ngijwala ukungena khona phana balandela kunyawo lolo kwase ubuya ke abe neighborhood bathi bona bacela ukubona ukuthi ngizonyathela egumelano baba sibona unyawo lolu liyafana na yini umama wahlakanipha wathatha izigqoko leziyana ezami wazifihla ubaba esoke phathekile wazijika ke zawela ngale hayi le mali lanele ngumakhelwane sisathi siyakhangela izinyawo ngaphika ngemba phansi ngathamba namapholiseni kulanyawo lwameni lukhiphe eTennessee nginyathele kuthe kunjalo ke umuntu wona ngathi udobhile phebhekile lempahla zavezwa ke lezo mpahla uthe kunjalo umsakazi ngase ngimlanda lo baba ikungumgamula kwami ngokulihloka kwami oncane ngamlimaza ngahle ngabaleka ngazo South Africa kodwa into right ubaba lana yebo ngamqhuma indlebe nesancele ngamgeca khona kodwa akafanga nyazi sola ngisegoli Tshisa imumpisi kwela kini ngapho mfowethu angisaqhumi ngendawo yenzakalayo unkosikazi sehlukana ngangikhonjiwe lo baba lo wagcina iChamfazi ebotshwa la kodwa ngilapha ke eMzansi mina ngicela ke ungitshele izingoma ezilandelayo hayi madoda hayi kodwa sho ngicela ingoma ngingangithelele ingoma uBreaks Sweet My Baby khona na thatha ubongela DJ wami ngote umproducer cameraman yonke into namntana DJ Dodo abafuna ukubona lamba bana ke stopover aba DJ yakhona kodwa la ngapha uyazazi zama television lezi uthembana ngizosiza ke Tshisa siyabonga kakhulu ke nyabonga Dodo igama ngeza Tshisa till next time bye bye Lungu my baby, baby, baby. Oh sweetie my baby, baby, baby. You will always be my baby, baby, baby. Oh sweetie mama, my love sister, I never engage. Man peta when I feel like I never got it. Aba mama, but you wanna get caught in it. Lama kita sama kipa ma follow. Ewa peta ni yake lupo polo. Lama love ni timu senjanga mashale. Nakajo nisathandana ngithibone emehlweni bengicela ukukubukela darling ngitsatanga namarenkela ngokama hot pad ngikusondeza eduze ngizothi kubezela sengifikile la isikhaleni ngicela ukukujikisa ama-bioscope collecting yakukhuthaza darling Tshisa sweetie my baby 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 usohlala unguma baby 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 oh sweetie my baby when I
sweetie, my baby, baby, baby. Usohlalungu, my baby, baby, baby. Oh, sweetie, my baby, baby, baby. You will always be my baby, baby, baby. Oh, sweetie, my baby, baby, baby. Gcwalisela bona vekasi, baby, baby, baby. Oh, sweetie, my baby, baby, baby. Usohlalungu, my baby, baby, baby. My love sehlangana futhi emarenke. Ngicela ukukhothela ukubusha ndebeni. Wenzela kusivele sokubulela dladleni. Ungizondisa ngamajita ngale ndaba yakho. Abantwana bakukastama bangikhulumisa. Bathi mina ngizenza ngcono kodwa angina next. Yeah, amehlo bakhoma wabhekise kimi. Kuba ngathi akucela savakashe khathini. Ngithi bakhabiki baby awuthi ngiqale emanzini. Yeah, uyangilimaza darling. Yeah, ngithi sesihlangana emarenkeni ugqoka ama-hot pen. Yeah, ngikusondeza eduze. Yeah, ngithi tsotsi kubezela sengifikile la isikhaleni. Ngicela ukukujikisa amabhayisikobho. Correct, ngiyakukhuthaza darling. Chesa. This is a DJ Cleo production. Oh, sweetie, my baby.